Jessalyn Ignacio, Reynaldo and Clara Bata, James Benedict Layog, Conrado Bisda, Betty Ong, TJ Castro, Randolph Catore, Mark Jan Abande, Ruel Bautista, Eduardo and Rosario Gibbs, Pete and Robin Angeles, Eddie Macalino, Jerry Simon, Leia and Ansley Gonzalez, Faith Diaz, PJ and Fatima Dolly Manlut, J and Chi Crayon, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kylie Justin Hinko, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Shutles, Lito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlan Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel, and E.J. Valentino, Joseph, Emilu, and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel, and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Nel, Arlene, and Ferdy Nuki, Lita Manarang, Catalina Batak, Paraking Malagwang Kapaldanandi, Melody Ocampo, Cynthia Santiago, Kenneth Coghill, Edgar Lacanlale, John Kerwin Alfred Santos, Marilu Douglas, Felicito Dizon, Pauline Servando, Lucia Infante, Flora Tambalo, Ken Rosal, Lucina Tarok, Ernesto Mendoza, Jesus Franco, Lilia Caneco, Cristel Ayala, Dorita Paguntalan, Romeo Lasco, Frank Espinosa, Saturnino Cortez, Paquito Kayanan, Ines Torres, Zacchaeus Meneses, Rosalie Bautista, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Jerry Cruz, Richard and Gilbert Cuenco, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malik, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Estrelita Soriano, Jordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gozum, Henedina Between, Beata Cañonero, Benedita Amante, Kate Villa, Robert David, Joel Tubig, Ines Gosum, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Ricky Lusung, Gloria Lopez, Lucia Infante, Anita Solis, Raul Lenigosum, Yolanda Tungol. Paraking Kapayapanding Kaladwadi, Nicolas Apolonia Herminia, Hermini Hilda, Pablo, Victoria, Felipe, Marivic Antonia, Francisco, Emilia, Alice, Orit of Stain, Nathaniel, Abel Sr. and Jr., Rosita, Paulina, Feliciana, Macario, Consolacion, Priscilla, Edward, Danilo, Perla, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Caleb Lorenzo, Jovi Carel, Julieta Joan, Salvador, Maria Josefa, Fernando Alfredo, Marciano Estela, Marlon Violeta, Jaime Kiel Harvin, Renato, Clarita, Domingo, Almario, Anacleta, Pacifico, Benita, Alice,
Jerry Ruben Sr., Alfredo Sr., Teresita, Charmaine, Maximo, Wilmar Encarnacion Genaro, Nestor Irene Cecilio, Rafi Randy, Charlie Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Jomer Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda Fermina, Pedro Marcial Godofredo, Teodoro Sr., Teresita, Eric Serafin Rosalinda, Victoria Marcelo Ernie, Justin Mirna, Pablo Arsenio, Maria Benedicto, Angel Veronica, Valentino Rosalina, Ricardo Eduardo, Normita Dencio, Lita Belen, Silverio, Romeo Elena, Sabina Margarita, Francisco Jonathan, Tito Lourdes, Bernardo, Hayden Leonila, Heidi Loy Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben Ernesto Eduardo, Juana Pedro, Mariano Patria, Emmanuel Rosauro, Marcelo Pacifico Sr. and Jr., Ernesto Alfonso, Jerome Maria, Julian Simeon Laureana Felino, Salome Jose Sr., Isabel Angel Amparo, Felicidad Melanio, Paulino Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino Loreta, Pedro Cecilio Julio, Julia Medalia Hamilcar, Renato Rosario Flora Melchor, Leonila Constancia, Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana Roberto, Belen Dominador, Cristeta, Antonio Maria, Emerenciana Marcial Trinidad, Roberto Mirihilda Lebrada, Rodencio Reynaldo, Nenita George Torres, Antonio Victor Damasa Cosme, Marcelina Carmelita, Noel Takeshi, Nestor Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess Pascual, Mary Josephine, Hilda, Melchor, Nenita, Caroline Joel, Lani Carmelita Isidro, Edilberto Aguilar, Cesaria David, Benita, Marta, Chofilo Diosdado, Ricardo Juan, Norma Maxima, Raimundo Bonifacio, Isabel, Augusto Seferino, Ernesto Kinlog Sr., at dingmaldang kaladwa kim purgatorio, lalo na datang ala ng makaganaka karela.
Lagyo na ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana, ning Ginoo, manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, pag masusyan tayo po, nginingaldo nga iti, Mayo atres, ing ka-fiestanda ri San Felipe, ampoy Santiago Malati, adwa karing alagad na ning ginutang Heso Kristo. Manalangin tamo po na sana kamtan tamo hanggang ditak mo, ing karelang katapatan, tuki at maniwala king Dios. Tahimik tapos saguling panalangin karing puso mo, puso tamo, ding sablang intention tamo daralan nga ni kaurasan. Balo ko po nanuan ing intention tamo, balo ko nanuan panalangin tamo nga ning kaurasan. Tahimik tapong idawon, kaya bedari San Felipe ampoy Santiago. Ring mapilan na tinape ampong asan adawon tamo king Dios. Ikang linugod karing kekang apostol at disipulos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang minaus karela at kekami, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamantabi ang gaman ngeni karing kekang alagad at disipulos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa mayupayang tuto pakaluluan na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala nakatasana, king bie, alanganga. Amen. Abe-abe tayo pong inimpuryan, hinginong Diyos. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, manalangin tamo. O Diyos, ayib pami, balang banwa at danan mo keng tula kaniting ka-fiestan ding kang apostol San Felipe at Santiago. King saub ding karelang panalangin, makapakirake ke sana kim pamaylasa, kamatayan at pamanyubli ng mebye ning kang anak. At mirske king alanganggang pamanangal king kang ligaya karin banwa. Iti nga nadwan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't himumuna ng sulat San Pablo, Karingtao, Corinto. Kapatad, ngeni buri kong ipaganaka ke kayo, ing maya pabalita apenaral ko ke kayo, ake kayo namang tinggap, at ngeni katatakalarang matibe ning kasalpantayanan. Iti ya ing maya pabalita, ingaral apenaral ko ke kayo. Iligtas na kayo ning maya pabalita nung manatili kayong sasalpantaya. Nung ali, muli nga lang kabaldugan ing kasalpantayanan yu. Linipat ko na ke kayo ing kanakong tinggap abinang maulaga. I Kristo meteya para king kasalanan tamo, antimoing mababasa karing kasulatan. King mikot-kot ya at sinubling mebye king tauling aldo, agpanmuring king mababasa king kasulatan. King pepakit ya kang Pedro at kaybat karing 12 apostol. Pepakit ya namang makapamisan karing maygit 5 dalan aalagad. Hanggang yeni mabiela pa ring dakal at mete na ring mapilan. Pepakit ya kang Santiago at kaybat karing sablang apostol. King katataw yan, pepakit ya naman kanako, agyamang ako, makayaliwa ko pangabayit. Nung warisa, ni bayit kong oras. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalita pakibat. Ing pong pakibat tamo, ing mensahe ra kakablas king mabilog ayato. Ulitan taya po. King mensahira kakablas, king mabilog ayato. Papasyag ning banwang maleparan ing dangalan ning Diyos. Pakilala na, king sikluban ing depat na. Ingaldo babalita na iti, king tutok ingaldo. At ing bengi pabalo na, king benging katukina. Pakibat po. King mensahira kakablas, king mabilog ayato. Alang amanong sa salitara, ni siwalang damdaman mo karela. Makanyan man, king mabilog ayato, kakablas ing siwalara. At king sepo ning yato, ing mensahira. Pakibat po. King mensahira kakablas, king mabilog ayato. Ako ing dalan, ing katutuan at ing biye, nga naning Ginoo. Felipe, ing menakit ka na ako, ikit na ne, ingig pa. Ing Ginoo,
manatili kayungan, at keka antimurin, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. higaya Gaya keka keka, o o Ginoo. Ginoo. Ganang Jesus kang Tomas, ako ing dalan, ing katutuan, at ing biye. Alang malyaring miras king ipa, nung emo king kapamilatan ko. Nung baluyo ko, baluya naman ing ipa. Manibat ngeni, baluyo ne, at ikit yun eh. Sinabi ng Filipi kaya, Ginoo, ipakit me kaya kami ing ipa, at managyo na iti kaya kami. May kibat ya Jesus, Felipe, kalambat na kayong kayabe, emo ko pabalo. Ing menakit ka na ako, ikit na ne ing ipa. Bakit sinabong yung ipakit me kaya kami ing ipa? E kawari maniwala king atyo ko king ipa, at ing ipa atyo ka na ako. Ing amanong sasabihan ko kaya kayo, menibat ka na ako. Ing ipang atyo ka na ako, ya ing darapat kaniti. Maniwala kayo ka na ako, atyo ko king iba at ing iba atyo ka na ako. Nung ako bisang maniwala king sasabihan ko, maniwala kayo, uri da ring dapat ko. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, ing maniwala ka na ako, makarapatya naman karing dapat at raptan ko, at may git pa kareti, uling munta ko king iba. Ing nanumang aduan yu king lagyo ko, daptan ko, paningin pa, mipaligayan niya, king kapamilatana ning anak. Nung manyawad kayong nanuman, king lagyo ko, daptan ko. Ing mayap, abalita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap, gat panapon po kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Abanggit ko na po nandin, pagmasusyan tayo ing ka-fiesta ng San Felipe. Kaya po nga duwang apostola kakito keng gulot San Felipe, ining tatalan asan ng Pontinape, ang po po'y Santiago. Aliwa po ini ing patulon ng tamo, Santiagong Malati. Aliwa po'y Santiagong Apostol, yung patulon ng tamo. Ning kay puling di taklaring tao kanita para pareho lalagyo. Di mo yung adwalang Judas, karing alagad na ning Ginoo. Judas Iscariote, ing migtaksil kaya, ampoy Judas ing rebelde or ing aktivista. Santiago, adwala mo naman po. Santiago, kambal, kapatad ng, kambal, kapatad na pong San Juan, ampoy Santiago Malati, ining banda kong kuwanan. Nino rening aduang alagad areni, ot etala makaing daramdaman, ali po. Etala makaing kakilala. Hanggang ako, nung edaladela keni nanding abak, ako man makaing isipan. Etala man makaing gaganakan. Nung sabihan mong isan Pedro, abalo tayo. Ining agad makibat king Ginoo. Ining matapang mayabang makibat king Ginoo. Kung sabihan tamong Santiago, balo tayo ito. Yang patuloy ng tamo. Ing bulubulusok mo naman, matapang a puso. Minunandiling tinupad, king utos na ng Ginoo, lumakad kayo mabilugayato. Nung isanuan, ing kaluguran ng diling alagad ng Ginoo. Pero San Felipe, maliban keng Barrio San Felipe, balo ko San Fernando, ang balo ko ito. Santiago, Santiagong Malate, atin po. Patetala makaing balo, patetala makaing kilala. Kanini po. Tingnan naman klase, na kanyo po, kanyang mag-aral tamong high school, or mas kanyang college tam, metong tamong klase, 50 taking metong nga klase. Siguradong ating pekabiyasa. Siguradong ating pekamagaling makibat. Siguradong ating pekabiyasang mag-drawing or pekabiyasang magsalita. Sigurado mo ita.
Engkay, kaya bekeng klaseng, peka biasa, peka masanting, peka malagu, peka masikan magdini magsalita. Kaya binamun kayong klaseng areta, reng, sabihin mong, ating biasa, ating magbiasa-biasa. Ating mani muna, ating kulelat. Ating masipag, ating makiride mo or mangopya mo, karing assignment mo. Ating talagang biasa, ating talagang ayli-ayli mo king klase, bulat-bulat. Ating row 1 at dakalaring row 10. Brother mo, kaya kubalo nung row 12 yata ka nito, brother mo, or row 8, ito makanyan, tipong makanyan, kaya klase mo, anak ko ito. Pero hanggang makanyan la po, rening aliwang kaklase tamo, eyo po lalatsyan ang pong pagsisti. Neng kay reng row 10, ilang babye king klase. Neng kay retang bobong dili, ilang makaisip masanting paralan, makanano yung sumulong ing klase. Neng kay retang bulad-bulad king klase, neng kay ilang potang makibat lo, ilang makabiesala king pisasabian. Hanggang row 10 la dugo, at inoman ayayambag king klase. Sigurado ito. Ilang ayambag king klase. At tandanan ko po, minsan mag-reunion kami. Akasabi kayo ning metong karing akayagdan ko king seminaryo. Kaklase na pong apong ambu. Sana manalbay apong ambu kanini, pwedeng kaklase ng ini. Mabiya pa po ining kaklase ng ini. Agmaragul na kanako nga na. Alam mo nga na, si ambu ang talagang pinakamarunong sa klase namin. Ang trabaho ko, nangongopya lang kay Apong Ambo. Nangongopya lang ako kay Apong Ambo. Ang sipag kong mangopya sa ginagawa ni Apong Ambo. Nakapasa ako, hindi dahil marunong ako, dahil marunong si Apong Ambo. Nakapasa ako dahil kumokopya lang ako sa kanya. Ang makanyan? So hanggang karing alagad, at intang kikilalanan biyasa, naman talaga biyasa San Pedro. Yamong masikan lub agad makibat king Gino. At ating talagang naman makayong biyasang mangutang paloy Felipe. Ang datating niyang sabihan ng Gino, alpaking sasabihan. Nung may nakit ka na ako, ikit na nang iba. Iba tayo Felipe. Gino, bakit may iba? Ay, Diyos ko nga naning Ginoo, Felipe, kalwada na kang kayabe, watang gangeni, maklakabuntok, sa makanyahan. O, pakanan la rin 5,000. Felipe yaman yung may kibat, yatin yung dadalan asan eh. Ay, Ginoo, kailangan niyang dinalan na 1,000 para pakanan la rin. Ay, Diyos ko, Felipe, mo pa ikititang gewa ko, pamaniwala kayong milagro, ang makanyahan. Pero nga kupin po, alakalian deng makanini, uling makanyan mo ing baluda, at inla mo naman ayayambag ng kayariana ng Diyos. Ilang talagang magpalino, magpasala ng amanong sa sabyana ng Ginoo. Halimbawa po, naman tang magmayabang, yung sasabi kaya kayo na magaling ko kanong maghumilya. Pero, pali po, ito ito. Ito to. Magaling yang maghumilya iyamong, huling magaling kong makirandam. Wala na pong aliwakan ito. Hindi naman talaga magaling yamo raw. Magaling kayo mong makirandam. Papasala ko mo kaya kayo, nung makanano ya, mabibiyaing salita na ng Diyos, ingal doldo pa mi bebeyo. Ita mo yung gagawan ko. Ay, ba't akit wapin eh? Kaya ka na kumeni bataning kabiasnan. Kaya kayo. So, itangan po atin tamong papel gagampanan.
pati na rin pekamalati, pati na rin esikat ay apostol, kalupa ng San Felipe, ampoy Santiago malati. Amen? Amen. Kanya maswelo tapo, at inta mong kamaderong maningat, manese kariting imahen, kan kanita paminsan-minsan pagganakadak yakatamo. Itangan po, bibiruan kay Brother Moknan din, row 8 yak. Itangan po, row 10 tangan. Nung row 1 tamo, alata na sana kete. Row 10 tangan po. Pero hanggang row 10 tamo, kalupa ng San Felipe, kalupa ng Santiago. Diyos, pwede nakatamong gamitan para king kayang kayarian. Kita po ing ikatulayo. Amen. Amen. Uli pong kwento. Atin pong metong nga familia, ing states. Tutuya po ini. Adwaya mo anak. Adwaya anak. Itang metong magaling yang mag-basketball. Magaling yang mag-basketball. Ang ganyang may graduate ya, uli na ning scholarship na, may miyalong ya keng NBA, at papalubyan dakal pera keng familyana. At wala may kapatid nga ako. Ang basketball star, ang kadwa, at niya pong Down syndrome. Porque ang baluta mong Down syndrome, mongoloid. Okay? Meto. Ing tatang po, tang lalo no ring anak na, ano pong sinabi ning tatang, adwa ko mo anak. Ing metong, pagdala na keng dakal apera. Ing kadwa, pagdala na keng karakter. Ing kadwa, pagdala na keng masanting pamangilala ing sarili mi. Kaya ko sabihan may gitya ing metong king metong at metong. Pantela mo kaya kami ing familia mi. Takal ko po balong kwento. At ilang anak mongoloid, at ilang anak edinagol, at ilang anak baklak buntok. Kaya ganaganang familia, tintama kanya na. Ang kaya kami po. Yung kapatid, mayari kayong pamag-aral na. Tama kanya. Pero rin kayo po potang lalong ko rin kwento da. Maski rin pengari lang sasabi. Yung pengari mismo lang sasabi. Amo nga ra. Ini pong anak mingini. Referring kay mongoloid. Ini pong anak mingini. Yung migdalang swerte kaya kami. Halos po, ring anak at makanyan. Makanyan na po sabihan din pengari. Ining anak mi ngay ni, isat man gusto isip, isat man edinagol, kaya pong magdalang swerte kaya kami. Kaya po sabihan, mongoloid la rin nga doong apostol, ay, ali po, may sabihan nito. Pero, maniwala ko po, kita mo nga, biyasa, umuna tauli, at intamongan papel gagampanan ng kayaryana Diyos. Ano pa da po rin dakaltang volunteers, halos kayo ni alala, o tapong kay Bat Communion, i-indisyonan tala. Ang mga volunteers lalakad, ang kanita magsalita, manuro, tungkol kayong mayap ahalalan, malinis sa halalan. Kaya na kanla, lalaman kwenta kayong parokya tamo. Pero tinla pong papel, gagampanan para kakatamungan. Amen. Ipanalangin talang ini, ring kakatamong intention. Kaya beda po ring dakala intention, may basanan din. Panalangin tala po, Ri Alfredo at Marieta Kayanan.
King karelang 42nd wedding anniversary. Para po king kapatid mo mag-birthday, i-ed Christopher David. Para karing intensyon da, ri Marian Kaindoy, Michael Vincent, Brian, Ives Salalila, king karelang payapang pamaglakbe. King kapatid mong masakit, Serafin Kiambao, king kaladuan ng Apong Toring Mendoza. At para kaya katamuan pong makatipon nga ni Ketty, king kayo nakanta mong volunteers, para kang Lenny, king masipag tamong PPC, ang poring miyaliwang talapagobra, para kayong malinis sa halalan. Para po karing intention tamo, para karing familia tamo, para karing sablang anak tamo, para gulaman o malati, swerte laman kimbye, or kukusad la, tahimik, alangining, ipanalangin ng Diyos. O Diyos ay pami, pinili mo kengan, inawos mo kengan, alakang lalakwan kaya kami, walang metong at metong kaya kami, mahalaga king matamu, huling atin kengan papel gagampanan para king kaya kang kayarian. Antabayanan mo kami at bendisyonan mo kengan, kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Panalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, ibang mayapayang totoo. Tagapanesan ng ginuitin daon karinggamat mo, hingi kapuri at kaligaya ng kayang lagyo, hingkay katayin ka sa plalat mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting ain, kaniting kapag masusyan, king dalangalan di Apostol Felipe at Santiago. Ilako mo sa dungis at padalisayan ingkya kaming kasalpantayanan, king lagyo ng Jesus aginome. Amen. King ginumanatili at kaya kayungan. At keka ang Isipan niya at luguran ng Diyos. Isipan miya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginota mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati o ipa Diyos king alanganga. Ika ingalanganggang pastol aparating mamantabe at lilingap king kaya kang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipagluwalo. Uli nita, kabetaring sa blangkor ding Angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta.
O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka, dating tinapiang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya, ing ginuming Jesu Kristo. Pan kanita, adaon mi keka, ing pigkalob mo, kaya kami. Kitang benging bayo yamate, abang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan. Inuwaning tinape, pasalamat ikeka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyain ka na kung katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naning hapunan, kinuha na yung kalis. Sibayang pepasalamat ka ka. Binyan na yung kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ting kanakundaya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, kami bubu para kaya kayot para ka ring sablang tao, panketa, ipatawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Alleluia, sinubliang mebye, alleluia, sinubliang mebye, alleluia, alleluia, alleluia. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang dulang, at muan mo kami king tula ning Espiritu Santo, abang tatanggapan ming katawan at daya ning kang anak. Inuala kang kakalinuan karing anak mo, aduan ming ingatan mula, deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatawa, at ding kaya kaming miyang ubye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristiyano, no karin lapaman, ating sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Ganakan me ing bansaming Pilipinas na magsadyangeni para king daratang ng halalan. Antabayanan me at bendisyonan me king kayakang kabiasnan at katutuan. Maglapo kaming kapurian, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. Ing kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, agum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang Ponting metong a familia, abe-abe tamong mi pa panalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Chubanwa, misamba niya ang lagyo mo, datang ke kami
pamaghari mo, ni pamintuan yaing loob mo. Ket isulip antibanwa, ket isulip antibanwa. Ingkakanan mi King Aldo, biemo King Aldo ngeni, at ipatawad mo ding salamike ka, antiing pamamatawad mi. Karing mi kasalake kami, emo kay ipaisawol kintukso, nune ikabus, king marok, ipami, ipami, ipami. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, managod mong pagkalubi kapayapan king panahon mi, pan king kasaw paning kaya kang pakalolo. Parati kaming may kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian ating kayo pa yan, at igligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, king kapayapan lalakwan ko kaya kayo, king kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pombilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman king alanganga. Amen. King kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya ka antimod, Manugod tayo pong ibigin ng kapayapaan ng Kristo, King Metong at Metong. Kapayapan po, kaya kayungan, peace be with you po. Kapayapan po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan na ningyatu. Mapalad namin tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Inu, eko matampang tanggap keka, tapos igkas may nga mano mo, pumayap na ako.
Itak mo pong kapabaluan, bukas po, Miyerkules, May 4, agkatanda kayo po, kay batnaning misang alas 5:30 ninggat panapon, so kita mo pong makipagprosesyon torch rally. E po kandilang dalantamo, torches, aping milalablab, dumurot mo pong malati, Keti Betis, San Agustin, Santa Ines, lumalta mo king eskwela ng Santa Ines, San Miguel, may balik na Pisamban. Sa lubungan da katamo po, ring parokyana ng Immaculado Conception, Kenny Guagua. Sa lubong tamo po, magdalala naman torches, tumakad tamo po para king malinis at tutong halalan para kang Lenny. Ay ba't mitipon-tipon tamo po Kenny Tennis Court para king malating programa. Agkatanda ko ngan po kaniti. Nung eko man mituki keng malating prosesyon, maski keni mo programa, tumagon tamo, ay batatim pong ditak merienda, kay batnaning programa. Manalangin tamo po para king metong malinis at tutong halalan. Aliwa mo po ita, keng Sabado mo naman po, agkatanda kong pasibayo, Sabado alas 5 ning ganingaldo, itipon-tipon tamo po king parokyana ning Santo Niño, king San Fernando, karin maglakad, manibat Santo Niño, ita pong bayong McDonald, ang pekamaragul McDonald, kaya ti Pilipinas. Para po yung parokyang arapan na po nita, maglakad tamo papunta king Chancery, king balena po, ning Virgen de los Remedios, kay bat alas 8 ka rin, magmisa tamo po, makanyan mo naman ing intention tamo, para kang malinis at tutong halalan, at para po kang Lenny, na endorso na ning kakatamong Pisamban. Okay? Agkatanda ko po, kanitang abak, Sabado ya po, inipat kepa mo po yung First Communion, gawa ken tutuki ng Domingo, ay Sabado. Pan kanita makapakyabe tamo po, kaniting lakad para kay Lenny. Kaning Sabado, alas 5, king Santo Niño, San Fernando. Ay ba't may gumpisa na mo rin po ing Triduum king Santa Ursula ampong San Agustin, alas 6 ning abak ing Santa Ursula, alas 6:30 ning bengi ing San Agustin. Ing San Miguel po kasalukuyan niyang magnovena mo rin para king karelang kafiestan daratang. Ay ba't ing First Communion, anding abanggit ko nandin, kanyang May 6 and 13 ing Confession, ing Communion, May 14, Sabado, alas 8 ning abak, ing kareng babay, alas 2 ning panapon, ing kareng lalaki. Kita mo po, dakal pong salamat kay kayungan. Ausan ko pong ini kay ngarap, netanggang volunteers, pan kanita makapag house to house la, para king malinis sa halalan at para kang Lenny. Talakad la po kening arap, kening kaya katamong volunteers. Akala po rin o na yung mapilan lamo po rin may katagon, pauli niyang mapagal na pa yata anyang Lunes. So, dakala po, rin kayo nakanat no karakal nandin. Huwag kanya mo pong talakad para karinggang volunteers tamo. Yung gagawan da po rin mag house to house la, masipag pong makisabi, karinggang eskenita, karinggang dalan, karinggang bale-bale, kukumbinsyan dala po, keng mas tutu, ampon malinis ahalalan, lalong-lalo na po para kang Lenny. Ing maya pabalita, tinubod na lang Jesus ding alagad na man makirake king misyona. Susundaw tapong gagawan iti hanggaman ngening kasalukuyan para karing bisang tuki kaya, para kaya katamuan ausanang tuki kaya. Ing pangabinyag at pangakumpil tamo, mayayawas tamong maging talapatutu ning Ginoo at maging talasuyo na, lalo na ring pakakalolo. Ngeni lilikas tamo kim pamibiyebye, itang kayawsan at pamitubod, at ikayong karake king misyon, makibatiyo king awas ning panahon, at itipin ing pamamili tamo, karing tune at karapat dapat amamuntukan kim bansa tamo. Mamuntukan ating integridad, ating tunerang paninasan ing sumuyo.
ing keraklan ing maka ayang resulta king daratang aalalan king Mayo a 9, wa ing pagibatamo king panagkat ning Papa Francisco, makialam tamo king politika, kapanwalan king ing maya pa Kristyano, maya piyang memalen. Anya king lagyo ng Jesus, dukuhongeni, kabang imbalayan, panalangin na kayo. Talakad tangan po, at itastala ring gamat tamo, karining kakatamong volunteers. O Diyos ay pami, pasalamatan da ko po kening sipagan at tepangan, darening kaya kaming malugod, malwalas, libre, payapang, tutubod mo. Pan ipangkalat ing maya pabalita ning katutuan at katuliran. Itubod me karela ing Espiritu Santo. Dinan mong sikanan o Ginoo, dinan mong kapibabatan, dinan mong sipagan. At kabang papasyagda ing katutuan ning kekang maya pabalita, karing sablang taong akatabmuda, karing gangdalan, karing palengke, karing eskenita, karing pibale-bale, malati at marugul, karing tao, matwaman o yanak. Adala dyan naman sana iting maya pabalita karing pusuda. Maniwala la sana na ing amano ning Diyos, yang tune makapagbayo, karing tao makaramdam kareti, at makabuklat ing tutong amano na ning Diyos. Bendisyonan niyo po king pamaglakad da, ingatan niyo po, idayuyo laking nanman kapamakan, at bendisyonan niyo ring familyang lalakwanda, badya mong ayatad, ing maya pabalita, karing karelang kabalen. Anyadwan ko, ing kakang bendisyon o Ginoo, antabayanan mula, pasiknangan mula, ibiyeme karela ing Espiritu Santo, ing pamaglakad da, at king pamanggawada, ing kakang kautusan. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ating Ginoong Diyos, bendisyonan na kayo at antabayanan. Pasiknangan na kayo at patatagan. Ilapit na ko king kayang puso, damit mong kapayapan, ampon tula, para king kayang balen, at para ring kekong familia. Amen. Amen. At ang tipong kapasalamatan, karining epangan at sipagan, dining kakatamong volunteers, pati na po rin alaketi, yung dakal mo naman volunteers kaya beda, manugod tala pong palakpakan at kilalanan. Takal po salamat. Takal po salamat. Thank you po. Thank you po. Salamat. At para po karing sabla tamong intensyon, lalong-lalo na para karing anak tamo, at para kim bansa tamo na magsadya kaniting halalan. Karing puso tamo, lugod tayong ipanalangin. Papo Maria, it mo aking grasya, ing Ginong Diyos sa tsukeka, wan ka karing sablang babay, wan niya panamanin bunga nga tiyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. San Felipe at Santiago, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. ating Ginoo, manatiliya kaya kayungan, At keka antimorin. ay bata po ning tauling bendisyon, agatan ko po, reng makibandi kareting imahen, ang popuret ang ating intention, panalangin kaniting banalamisa, ako po kining arap, ikay naman po ing bendisyonan ko. At bendisyonan na kayo, ating mabilog yung familia,
ing maganak ang Dios. Ing Ipa, uning anak, uning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, umiyakay king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Dios. Maya pabengi po kaya kayungan. Salamat po king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po po atang muli kayo. Dito pong bisang pabindisyon kay nila pong arap.